Yan. Tara guys, itong sili guys, ato nang ibutang na to guys. Mana? Magluto na sad ka. What? Nalatapin na nga guys ha. What? Tubig guys para mas manok. Yeah. Tubig. Mana tong lamas guys. Ito kanina deh. Sandit. Loya guys. Maghaling na ta guys. What? Maghaling na ta guys. Mantika guys, mantika. Ato na yung lunod ang lamas guys. Bombay guys. Luya guys, ato na yung lunod guys. Perting inita guys. Ang manok guys, ato na yung lunod guys. Yan dul. Ato na yung lunod ang unod guys. Palitag unod kay para si Bay Choy, di mabukong sa tail. Okay lang. Ay. Wait lang ka diya ha, mga antara na. Patis guys, patis. What? Itawag suka guys. Para humot at mahumot atong luto guys. Murag ka parehag kahumot ni Bay Choy guys. Sa mga kamera guys. Tubig guys ay sabaw. What? Yan. Guys para mahumot ang luto. Ato dakman guys para mahumok. Kumay. Bro. Katatag Diyos guys. At aning kayo nun si Chuyax na kang gwapo. Okay. Putang bitsin guys ha. Tara guys, tong sili guys. Ato nang ibutang na to guys. Naibutang ang sili guys ha. Para hanggang sa okay guys. Tara guys. Among lang-halang guys. Wow. Done cooking. Done cooking. You want to eat? Too many things. Ah, mini leaves. What? Lani guys, kani kanjila ni guys ha, kani. Kani anda mo tong kanon guys, ratong kanon guys ha. Wala na mo gisagol sa kanon guys kay ano? Halang-halang mo ni guys, naisabaw ba? Katchoy ni guys, imo na choy. Mo di. Bati kaning bahaw ani guys. Od. Kumbate mo ninyo mga guys. Guys. Mga una ta guys. Ano eh? Yan sila ko man sila. Ouch. Sabol choy. Pada choy. Okay. Timbal di. Anta guys. Lang-halang ni guys. Tails manok guys. Puro nito guys, puro to waywaan. Ako nga hatag sa mga ring-ringan mo. Siguro. At bang nako. Sikas dran mo choy? Lumit kayo.